and that's nature wa abantu ba minto umwana minto omo MCA. You are my good friend before taraba MCA twakorega ase nyinge naye naenda matangande. I'm sorry na my action na achire nko batebiga bororombwa amonyene amatecha nabo saigo ntwege nto tware gusaba abana ba minto no kubasabira Nyasaye engaki yobo kendu abamonere mbarengana nje to kubasabira omonene Nyasaye abarende nko batebiga inche nkoro kuviki Nyaboke Onderi, a standing women representative Kisii County and a future president of the Republic of Kenya. Ege ntonko basaba tubwaterane abarayiba ibachoriru tubwatie gavana yaito abarayibonsi pi chikura chikare 2027 toche tuchoko babori report card mo gwanja boigo asante bia mono Nyasaba siseni bia mono nyora bonoga igabike gentoga Mheshimiwa Evelyn Ogendo utagete yani naro atagete konye bestari ndo monene ngenche aba minto bwaire bya bwaire nainde ncha samaria tankoro kwa Evelyn Nyoteyo Ogendo igase mure nseito kabisa abantu ba minto murega igambiye mure bwaire na tagete goteba ase family ya Mheshimiwa Achira igongoteba pole sana na mimi nawapatia pongezi kwa so impressed na ande into say to 11 na 15 imbaro na andama nyakonyora nga they are very much to. I'll tell my brothers that they need to recognize us as women. Yeah, nchanomo kote I don't mind. Lakini rende oyo gatato nero momura lakini kera chinsa akobe firstborn. And God bless you. Nchena aligeti chikura kabere nara chirigiri kabere chikondu monu lakini rende osa Nyasaye nero gochoro murai. Na ende na igu Mheshimiwa Magara otabire biya sana agaiga munabaraiti gabasikane abarayigo sikana atari biya omo jumbe asike MC asko omo jumbe na ende basike senator basike ne governor lakini governor banta bange bamuramire sana bakomotioke pake human rep moisonde komorama aba human rep sasa mimi ndio niko wacha Viki anasema standing nje onda acting mimi I don't have to stand limama ndiko tena me I am the active women rep courtesy bunge la wananchi la kike na mimi nasema hapa First Lady I recognize you. Thank you very much for your good hospitality for the days we are coming to your place and mimi nataka kuzungumzia pia waheshimiwa wengine kwa maendeleo Moisonde etu atware graduation igali akiekoroku city no what is it called a Kisii Stadium a program whereby abana baito bagoso abasomi different ICT courses abana bakagraduate ora baetaneti Karora. It's a very colorful initiative courtesy our governor. The other day agenda naenda akamenta walimu wa ECD who are counting more than 3,000 in this county akabamento musara are permanent and pensionable. Ngakimawote ya baba ntaba minto. Asante. Sisi tunataka viongozi wenye wanasema na kutenda. Sisi hatutaki vuvuzela. Sasa mimi nataka anaitwa Donya. Sisi yeye kama hata mheshimu governor, sisi tunamfunza kwa njia ngumu. Sisi katika heshimu mke wa mwenyewe au sio? Usenga wanatagete mei. Labda anataka akue wa pili. Why would you continuously abuse somebody's wife? Why would you do that? Sisi wote tukue na heshima. Saa yake ya kuongoza lakini ni kama sisi wenyewe tutampanga. Asante. Muna mwaiwa ntenomo girango katika bere mabunso abana bane go chibo machoge nso abana bane